Kajing shongshit phutbol kinong shongshnang kajala kala stream thik kuma shongshit ha ki limpung ile kai Premier League. Kani kajing shongshit kala pau per thai biang ha ka step si sajat ha ka ba ki pai pa na do mari ki na ba thiah ki leit ban yenglan ban thi tiket na benta ban yori pet ya kajing ya kun semi final Durand Cup ha padeng ka Shillong la jong bat ka North East United ka ban long ha ka sngi ningkong janmin. Wala kajing stang bandi ki tiket kadai ha ka por arbaje janmin Henry la sakhiru baki pai ba na do kapon ru beje men step ki lai let ban yenglan ha ki jaka di tiket kum ha khandai lan polo lai kra ki babon ki pai pa ki thuru baki lami na ïeng mari ki thiah na mar ki tieng la da poislam yo ki myo tiket show dan ru ki bapen pau baki la hap ban pep belano tang namar ki tieng bayo do tiket laban kedau hang ni baka jingya kun quarter final ha padeng ke Shillong la jong bat ke East Bengal kala kring kumba khat san hajar ngot ki nong pet kai ka padei ka babon tam ha ki limpung ile kai jong ka Durand Cup. Nanti kalau ada flight, kalau itu siapa ini dan ya flight lepas itu bisa. Target berlangganan kita masih kira nggak sebenarnya sulit dan flight ada. Menen ada flight menen. Mentah lah saya di sini pakai kelas menen makan. Saya book online tapi. Book online apa online lagi so pandai online. Bisa enggak? Mut kalau jan hana khra pi. Kan apa nggak belah aja kan. Kurtasi ke belah. Yo belah. Anu kono beje film one up ni. Anu kono beje film one up ni. Beje. Dan mar ngiti bana du arbaje kan sedang tiket tapi lepas one up nadu beje. Tapi nu ada tiket tiket ya, apa lupa tak? Semua duit arbaje dan sesuatu lah, buat pecah.